U Menteri Katanan Animal Husbandry and Veterinary Ubak Sanbor Shulai, ulakin tui ki Sipai Border Security Force BSF, bakin penlong mardor ki jingkenra bante lakam halor ki jingkenok kayi masi bean, syakhaput ke Bangladesh. Hakashiti Shah u Inspector General ke BSF Meghalaya Frontier u OP Upadhe Ubak Sanbor ulak dau halor ki jingmi kubor halor ki kam kayi masi bean na Assam sya Bangladesh lingba ki jaka khaput ke West Garo Hills bat dawa bentuklar mardor daki border outpost. Lakar pat mardor baki BSF outpost bat ki Sipai jongka ki bakmi banyadai ki jaka khaput bakin shimardor ki senjam bante lakam ye ki kam khayi masi bean lingba ki jaka khaput tho umintri. Ulak doru ye ki lenti yat ki balapan pau hai ki khubor dak baong baki layat lingba ka Cibinang batura baterter sha cirang para. Kashiti kala keno ru halor ka jing sapriang jongki kam khayi tu bat ka jinglek banyi ki marat halenter ki lenti yat. Ubak Sanbor ulabtha ru ya u Inspector General ba un pentip ru sha u halor ki senjam balashim ha ka bayadai bat ka ni ka kambean.